õpime keelt horvaadi. Tunni teema: väikesed köögitarbed. Kuhinska vaga. Köögikaal. Kuhinski tajmer. Köögitaimer. Kuhinski termometar. Köögitermomeeter. Lijevak. Lehter. Prejsa za češnjak. Kuuslaugupress. Cjedilo za citruse. Citrusepress. Gnječilica za krumpir. Kartulipuderaja. Rezač za picu. Pitsaloikur. Kuhinske škare. Köögikaared. Slastičarska četkica. Kondiitripinsel. Rešetka za hlađenje. Jahutusrest. Podmetač za lonac. Potialus. Otvarač za staklenke. Purgjavaja. Posuda za led. Jaokubikuvorm. Strugalica za tijesto. Taignakaabic. Sito za brašno. Jahusoel. Papir za pečenje. Kupsetuspaber. Košarice za pečenje. Kupsetustopsid. Košarice za cupcake. Kupkakivormid. Čaškalice. Hambatikud. Drveni ražnjići. Puvardad. Kuhinski konac. Kööginoor. Gaza za ser. Juusturije. Slastičarska vrećica. Pritskott. Ribeš. Riiv. Pjenjača. Vispel. Valjak za tijesto. Tainarull. Mjerna čaša. Mõõtetops. Mjerna žlica. Mõõtelusikas. Sito. Sõel. Otvarač za konzerve. Konservjavaja. Otvarač za boce. Pudeljavaja. Mjerna žlica.
Kuhinski termometar. Gnječilica za krumpir. Kas soovite neid sõnu igaveseks meelde jätta? Minge aadressile flashkartsluna.com ja harjutage seda ning tuhandeid teisi pakke täiesti tasuta. Link on kirjelduses.